Kei te noho taumaha tonu tētahi wahine Māori ki ro hohi pera i Amerika, whai muri ho i te hapurutanga o tōna waka topa i te rangi ki te awa o New York. He oi kāre tōna hoarangatira i pota ora mai i taua aitua i Mateke. I haere atu mātou ki te kapu ake i ngā whakaaro o te taina o te wahine e tūroro ana, anei te pūrongo a Rapaira Tāwhai. He mātana toi Māori a Suzanne Tāmaki e whakaatu ana i ōna pukena ki te ahurei a toi Aotearoa Māori. Enari ko ōna whakaaro kei wāhi kē i te matena o tōna hunauna i te aitua waka topa ki Amerika. We're completely devastated about Sonia and we really feel for her family. Kāre i roa i te hāwere tana o te waka topa ka tuki ki te awa. Ko te tikana kē he hararei whakanui i te huritau whātekau o Sonia Nicholson, te hoaranatina o te uri no Maniapoto Tūhoe a Helen Tāmaki, enari auare ake. Actually, Sonia was terrified of flying and didn't want to go up, and my sister talked her into it, so she's going to feel really bad when she recovers. I runa anō i te wakarererani ko nā mātua o Sonia, enari ko tā rāua ta māhine anake i riro ki tua. Kei roto tonu a Helen Tāmaki i te huhipera o te Āporonui, ko tā Suzanne kei te tiro tonu nā tākutaki aia, me nā rānei kua whara tōna māhuna. She's really stubborn and she's really strong-willed, so I'm sure she'll be fighting. She's really intelligent, she's a really lovely woman. I just pray that she's okay. I mōhio a Suzanne mo te aitua nei i tana kitena i tana whārani pukamata, enari kua tau te wairua inaia nei i te mea, kua rere atu tōna māma me tana taina ki reira. We'll know more hopefully by tonight. They said it was going to take 24 hours, but my mum and my sister Millie are flying out to New York tonight at 8 o'clock, so we'll be by her side really soon. Ko te tumanako o Suzanne kia inoi te katoa kia piki anoa i te kaha ki tōna tuakana. Rapaira Tāwhai, Te Karere.